MP hoen Nagale kuki hoen EPT le tunia chu BJP hi sotte ding MLA ho ni pidinga BJP hi support na den BJP ticket idal ham tunin Christian te ho hobung ho zo se le ta san cha te zo se ko makatip nom chu BJP ticket mu yo se pe lo de he ti ka sei do nom nei EPT le BJP ticket Christian te sumang de ho chu ho ni ki sot no vai ki sot khai vai su mang sa de ham me he de chu Pasal na hiya reverend na hiya BJP kay na dinga mai cham na sim the hale pasal du da lo reverend du da lo na heti na ki he ngai he Christian te sumang de hin ai ho en koima ake do pon hits lai ju ka sei no nom chui pi ham tele sol cha bung nga na chang som ni le ko biblical principle ka sei do nom hen pitalin a sei chum we will obey God rather than man ye hon pathin ka jui de hin mi he thu ka la lo de he Ipringa hobung hoin denomination an sumide cha jiwa MLA ho khai khu nu ba BJP lukhu ike khu ba Christian sumang de ho chu isot ham tu chu hong lun election a hi muntina Christian jo se pastor reverend ho deacon ho elders ho member ho jo se kama ka se do chu BJP ticket jo se sot lo du he ti ka se do no me ipiti le Christian hi wa nam na tong ho in nam sumang ding le e ho ko sumang de ho chu sot ham Givana ding a politics I bola hipo ene he. Gamsim na ding he politics ki di ta ki ti chu. Hechun Matthew bung som ni le bung chang som ni le ni na epsm. Mi him khat nin master ni as one man cannot serve two masters atine. Dunia chu Christian no hi dio Christian sumang ding a no ipon dio chu hi thei no hi ji a chu Christian pasal ho zo se Christian zo se tu ni an ka ngai lut ta san cha te ho zo se Christian ti akimen bo zo se kukina ga ho zo sen a bon che ke tu nya hi chi Christian sumang ding BJP hi pi lo de he ka sei do no me hosia bung li na changup na chuni PSM tele kami te het na tha samji in ka gam sung le ka nam sung a chabai yet tu nya het nei tha samji win e gam sung le nam sung chabai tai tu in zan hi ni khu chun Manipur Island Center election commissioner in announcement bol na chun Tarik som nila sa February tarik som nila sa giapa na March tarik tum geju election dihin som nila sa giju Sunday ni ko ato Christian te constituency zo si ato Sunday ni a vote pi ding ti a ball ke no hen ipiam politician MLA i in ho ipia bol bam sumdu tamai mai heaven nampi sim ko im poverty ka sei do no hang san ta ka sei he tu ni he chun nampi sim deu hale tu ni in nam sumang ding le a hello hitabanga i gizo na Politician